تلگرامتونه. خب چی گپ از اینجا؟ ها؟ کنده روسیش زبون. هم 21 کاله درون کردگی همین 21 کاله اودم عدب نخوای این کوکوچ نکن ای آدم نمیتونه اینو 4 طرف آدمو کنده خورده زن خونه خورده زن ای سان رو بله جویز لوک کرد تاجیکستان با پیش ایدهش هم رنگش دیگه خیلی میشه چو کم میشه؟ ای ببخشم ده جورو این خوراک نبوده است محمد جان میدونست است که وایسی ها میشه که برگشت محمد جان گفتم اون گوش نکرده چی میشه تو میتره برای جاگ میتره یا میتره برای دو میتره فرای یار من آهو برادر عزیز اونگا خارج افتن دویدیم آهوی همونه برفت انا اینجا سر کنم انا روبو دوستورو ای شرمنده هیا ما درد از ندا آدم سیب این خیلی میخورد آها نه اینه کی کشیده باشد اینه من هم شوفر حاضر شوفر حاضره این اکه خطا با اکه شما ده شیرهای کشیدین ده سهرگاه ها برادرای عزیز در دهات من باوری دارم که بسیاری از شما ان همین عینی حال دلتون گم زده ایستاده است به همون گاهایکنی ها و مالهایکنی های خودتون مقصد ما هم همین است که دل شما را گم زنانه ما این سحری صادق از خواب خستیم من از یک چیز بخشش میپرسم که در نواری پیشینه وقتی که سیر کوههای روزیومنوگ را به اتمام رسانیدیم در آخرش نوشته بودیم که نوبت آینده یا دهه وشکن یا اینکه دهه وشی است برای ما نصیب نکرد ما با اونها زنگ زدیم مصلحت کردیم مصلحت دادن که آنجا به حد دور ریبت است مانده میشویم در ماه رمضان پس از ماه رمضان حتما سفر خواهیم کرد این وعده خود را وفا میکنیم اما امروز ما با یک شخصی وطن دوست یک شخصی که همین برای آب و خاک وطنش برای همون دهه‌های باباگی و داداگی خودش دلش جوش میزند اکای نصرالله رو خوردیم مصلحت کردیم آن راه گرفتیم به سوی دهه واروی بالا من فکر میکنم بسیاری ها اونجا رو میدونن اما دیدگی نیستند شاید در اینترنت ها هست ما با اونجا با مقصدی برادران با مقصدی خورچینی یعنی زنبوروخچینی رفته ایستادیم اکنون خدا به ما دست میدهد یعنی این ناانیق است اما ما حرکت خود را میکنیم عزیزان من و همین خاطر اگر یگان کمبودی شد یگان ناجا گفتیم پست گفتیم بلند گفتیم به دل نمیگیرید یگانه مقصد داریم از همین طبیعت های بهشت‌آسای دیار در جای های دست نورس و دوردست و شما نشان داده و نمایش داده باشیم خب من اون جای ها رفتگی نیستم پیشکی نه تعریف میکنم نه تنقید میکنم همراه شما میرویم میبینیم بعد به یک خلاصه معین میبینیم که چگونه طبیعت دارد چگونه مردم دارد چگونه شرایط زیست و زندگانی دارد ما رو همراه باشید عزیزان من ما همین قدر مهنت و زحمتی ما تنها به خاطر خرسند شدن شما و دو خاطر است دوستان برای همون جوانان یا اینکه شخصانی که در غریبی هستند در مسافرت هستند دلشون به وطن جوش میزند
барои намоиш додани табиатҳои беиштосои диёр барои шумо ва дуюм табақа барои он мӯсафедон ва пиронсолоне ки солҳои пеш дар кӯҳистон мегаштанд, имрӯз аз пой мондагӣ ҳастанд, имрӯз имконият надоранд ба ана ҳамун ҷойҳо рафтаву он ҷойҳоро дида бошанд. Вақто ман як-ду навори кӯҳнаи ҳамун деҳаҳои киштодаку кӯҳҳое ки бобову бибиам дар он ҷойҳо қадам задаанд, дар назди модаркалон гузоштан, бовар кунед оби чашм рехтанд, гирьяҳо карданд ки ман ҳар як ваҷаби ин заминҳоро зер кардагӣ ҳастам. Ба ҳамин хотир азизон, падарону модарони азиз, мо дар хизмати шумо ҳастем. ба ана ҳамин хотир рафта истодаем ки ана ҳамун ҷойҳое ки қадамҳои мубораки шумо ба он ҷойҳо расидагӣ аст дар вақтҳои ёшиатон ё ҷавониятон, имрӯзҳо дилатон гум мезанад, имконият надоред ба он ҷойҳо рафта бошед. мо дар хизмати шумо ҳастем, мо фарзанди шумо ҳастем, моро ба фарзандӣ қабул кунед. барои шумо хизмат мекунем, намоиш медиҳем, ана ҳамун кӯдакӯиҳои худатонро ба хотир биёред. ягон камбудӣ бошад, ман аз шумо пеша ки узр мехоҳам, бародарони азизам, ягон хоҳишу дархост бошад, дар комментария нависед, мо дар хизмати шумо ҳастем. як чиз ногуфта намонад ки дӯстони азиз, оҳиста оҳиста шукри худои меҳрубон ба аъзоҳои канали мо зиёд шуда истодаам, бовар карда истодаед. мо худо хоҳад дар оянда ба боварии шумо сазовор хоҳем шуд. агар ба комментарияҳои шумо таби дилатон ҷавоб додан наметавонам, ё ин ки ҷавоби нокофӣ дода мемонам, ё ин ки беҷавоб мемонад, ман аз шумо бахшиш мепурсам. ана ҳамин сари ман хоки қадамҳои мардуми оддиву камбағалу меҳмондӯсту ватандӯстору тамоми мардум, кулли мардуми тоҷику тоҷикзабон. умуман бояд миллатро ҷудо накард. инсоният чизи қимат аст дӯстон, ба қадри якдигар расидан дар кор аст. ба ҳамин хотир мо дар хизмати шумо ҳастем азизон, моро ҳамроҳӣ кунед, моро дастгирӣ кунед. дигар чӣ метавонам гуфтан? кӯҳое ки мо меравем аз ин ҷо ҳатто ҳоло намоён ҳам нест. ё намоён накунас, ҳоло намоён ҳам нест. дидедан ҳамун кӯҳҳои дурдасте ки мебинед, барфпӯш ҳастанду хунук ҳастанду он ҷойҳо ҳоло зимистон ҳукмфармо аст. мо мехоҳем ба ана ҳамун ҷойҳо рафта бошем азизони ман. ин ҷонибе ки мо меравем, ҳам агар дараи панҷурӯд гӯям ҳам хато намекунем, дараи артуҷ гӯям ҳам хато намекунем. бисёриҳо бо ана ҳамин номҳо мешиносанд. дараи киштӯд асосан будааст. дидед аллакай бандаи хатокор хато мекунад. ба ҳамин хотир ин суханои мо лаҳҷавӣ аст бародарон. мо ягон ҷумлабандиҳои зебо кардану мақсад ягон чизи дигар не, табиӣ. мо як деҳқон ҳастем, як чӯпон ҳастем, як мардуми оддӣ ҳастем. ҳамин мехоҳем аз ҳаёти ана ҳамин мардум камакак маълумот дода бошем. ягон ҷиҳати масхараомез ё ин ки пас задан дар наворҳои мо вуҷуд надорад азизони ман. ягон камбудӣ бошад, бетаҳқир нависед. мо ислоҳ мекунем, бандаи хатокор ҳастем, аммо ислоҳшаванда ҳастем дӯстони ман. моро ҳамроҳ бошед. дар ин боло акои насрулло кадом деҳаҳо ҳастанд, ҳамаша ном гиред ки ягонта намонад. худаш донашуд кадом деҳо ҳаст, ҳамин поён сар карда. сар мешавад аз деҳаи тагоби халқ, баъд дар пеш деҳаи шашқад, зери ҳисор, кулолӣ, панҷрӯд, артуҷ. ин тараф як дасти чап мерам, дасти рост ба негно. дар зери артуш яккахонаву мадора гуфтагӣ деҳо ҳаст. дасти рост мешавад негнот. ва мешавад боз давоми роҳ мешавад дасти рост ба пағна. баъд аз ин мешавад торвин, дасти рост ба бовин, бов пеш ба деҳаи зимтӯд, дасти чапаш ба ғӯйтан. бо ҳам хел давом дода меравад ғазза, рӯи об, дасти рост ба борӯ, ғазнич. баъд аз ҳама охирон деҳаи хуморигун. пас аз ворӯ не, ворӯ дасти рост мемонад. баъд аз раҳе ки мо мерем ростеш ба хуморигун, охирон қишлоқи худ. хуморигун ё гунг мегӯянд, намедонам шумо. дӯстони азиз, аслан азизони ман, барои ман чӣ ҷолиб аст, вақто ки аз дигар минтақаи тоҷикистон ягон номи деҳа, ягон номи кӯча ё ин номи ягон минтақаро мо мефаҳмем,
барои мо ҷолиб аст. Ба ҳамин хотир мо номҳои аслии анами деҳотҳоро мегӯем. Агар ягон хатогӣ дошта бошад инҷо айби мо нест. Ҳамон бобову бобокалонҳои мо гузаштагони мо гузоштаанд. Дар инҷо касеро айбдор кардан лозим нест. Ин танҳо ҷолиб аст барои шумо вақте ки намефаҳмед номҳоро якумид маротиба ки мефаҳмед ҷолиб аст. Аслан ҳозир мо аз вору гузаштаам ба хумори гум рафта истодаем. Мехоҳ аст? Мехоҳ? мо вақте ки мерем рост мерем хумори гум рафтани қишлоқҳо бори дасти рост гузари онҷа рафтан надорем. Хумори гум мерем? Хумори гум ин як дари дига беметро дасти рост мо қади об кида мерем қади дарё рости. Яъне аслан дуртарин деҳоте ки дар ҳамин дараи киштуд воқеъ аст, ҳамон деҳа бояд равем. Бо мошин то ба деҳа намедонам ё бо пиёда ё бо хар аз деҳа боло ба замбӯруғчинӣ мебарем дӯстони ман. Моро ҳамраҳ бошед. канали марғедар. Ана ҳаминҷо дӯстони азиз сарбанди канали марғедар аз ҳаминҷо маншаъ мегирад. Аз оби дарёчаи киштуд обро ба канал мебанданд. Баъд ба канал анами деҳаҳои рукнобод, шӯрчаи пештара, марғедар, навобод, дашти қозӣ, рӯзи обноб то худи калхозчон то навоботу калхозчон ана ҳамин канал обёрӣ мекунад заминҳоро. Ана азизони дил, дӯстони шашқатии ман боварӣ дорам ки дур аз ватани худро ёд кардед. Инҷо деҳаи Шашқат аст дӯстони азиз. Дар водии Зарафшон Шашқат ном як деҳаи кӯҳан мавҷуд аст. Инҷо як таърихи алоҳида дорад. Дар инҷо агар ягон кас моро ҳамроҳӣ кунад, худо хоҳад барои наворгирӣ ҳоло боз мебиёем. Инҷо тангӣ аст дӯстон, тангӣ. дида ду тараф шах миёна танг шудагӣ аст, ба ҳамин хотир номаш тангӣ аст. از انا همینجا طرف ارتوج پنجره مدارم و یک خونه جدا می شود. این جانب طرفی همون زیمتود و ورو خموریگون این طرف سر بالا می شود. راه اسفالت پدرود و راه کوهی اکنون سر بالا می شود دوستانی. انا این جانب حاضر کمک راه میرویم دستی راست деҳаи Негнот сар боло мешавад. Ин Негнот худ амҷа зери ҳисор аст. Инҷо зери ҳисор аст. номи деҳа зери ҳисор. Ана ин роҳи Негнот аст. Ана ин дара дараи Зимтуду, Вору, Хӯйтан, Ғазза, Вен, Орвен, Пағна, Вору, Хуморигун. яке аз қабристонҳои қадимтарин, кӯҳнатарин ҳозир истифода намешавад. Дидед қабрҳо чӯкидагӣ ҳастанд. Кадом мазоре будааст мо фаромӯш кардем пурсем. Мазори қадима анан рӯ барои ин мазор дараи Ғазнич. Дидед номҳо ба номҳои суғдӣ монанд ҳастанд. Номҳои хеле қадима ҳастанд дӯстони азиз. Дидед ҳамин дараро мо омадем. Поён ҷое ки мо омадем намоён нест, панаҳ аст, боло ҳоло аниқ нест ки охираш дар куҷо аст. беҳад як дараи калони. Як чизи дигарро ногуфта намонам ки ҳозир айни нав аз ҳамон касалиҳои коронавирус гӯем
мо раҳо шудему халос хӯрдем, шукри худованд. Дар ана ҳамин хелин ҷойҳои баландкӯҳ, дар ана ҳамин хелин ҷойҳои боду ҳавои тоза аз коронавирус ҳарфи кеяш ҳам дар ин ҷо нест. Асаре нест дар ин ҷойҳо. Ин ҷойҳоро на дезинфексия кардан лозим аст, на чизи дигар. Як боду ҳавои тоза. Шумо ин боду ҳавои тозаро наметавонед аз асбоби наворбардорӣ тасаввур кардаву ҳис карда бошед. Танҳо ҳамон шахсоне ки дар ин ҷойҳо зиндагиву сукунат мекунанд медонанд тамом. баъдан як ҳамун чизе ки савол ба миён мебиёяд ки барои чӣ дар поён замин бисёр асту мардум дар ана миқадар баландкӯҳ зиндагӣ мекунад. медонед, ман фикр мекунам ҳар як кас ҷои бобову аҷдоди худашро дӯст медорад. солҳои пеш дар поёнҳо барои ин деҳаҳо замин додагӣ ҳастанд, бисёриҳо рафтагӣ ҳастанд, аммо дил канда наметавонанд аз ҳамон манзилҳои бобогиву додогии худ. боз як қисм дар ҳамин ҷо монда, баъзе қисм ҳам дар поён ҳам дар боло зиндагиву сукунат мекунанд. ба ҳамин хотир ин чизҳоро чизҳои бад гуфта муаррифӣ кардан ҳеҷ кас ҳаққу ҳуқуқ надорад. дӯстони ман, барои баъзе шахсон аз шаҳр ё ин ки аз ҷойҳои ободу поён ана ҳамин кӯҳистону сангзору молу ҳол беҳтар аст. ба фикри ман ҳамин хел тасаввурот дорам. баъдан он имкониятҳое ки аз ҷиҳати ҳезум, алаф, мол, ҳол дар ин ҷойҳо ҳаст, дар поён ин шароиту зиндагонӣ вуҷуд надорад. дӯстони азиз, ба ҳамин хотир бисёриҳо дар ин ҷо ҳам дар поён зиндагиониву сукунат мекунанд. дӯстони азиз, ана ин роҳи аз тарафи дасти рост деҳаи вору мебарояд, роҳи дасти чап деҳаи хумори гунг мебарояд. воруҳоё чо кунем? вору бурем ё хумори гунг? имрӯз мо хумори гунг мерем. дӯстони азиз, ваъда метиҳам ки вору як рӯз мебароем. аз вору як дӯсти беҳтарин дорам, бобои Бурҳон. шахси беҳтарин ҳастанд. мо бо он кас ҳамкору ҳамкасб ҳастем. худохоҳад бо ҳамон шахс деҳаи вору хоҳем баромад. ин зина чиза ҳаминҷо вору бо анча дур меорем. чара бес топр дора. азиз, роват буд аст. барои ман ҷолиб аст ки ба номи реват монанд аст. яъне ҳар дуяш ҳам номи суғдӣ чӣ маънӣ дорад ман сарфам намеравам. таърихшинос нестам, бостоншинос нестам, аммо номаш роват будааст. обу хока бинед, ин ҳавои тоза бинед, офтоб нурпошӣ дорад. ҳаво ҳамиқадар салқин, хунук гӯем ҳам хато намекунем. ин дара ном доштааст, дараи Амшуд. фаҳмидед, ягон маънову мазмун ба забони тоҷикӣ рабт надорад, ҳамаш ба номҳои суғдӣ ҳастанд. дараи Амшуд. дӯстои азиз, чопонҳои азизе ки аз ҳамин роҳ мегузаред, ана ин роҳи ҷонибе ки шумо роҳ мепаймоед. аз ин ҷо дуроҳа аст, мо ба ин дара сарболо мешавем, ба дараи Сармат, тарафи деҳаи Хумори Гунг. ин тараф дараи Арчамайдон аст. барои ман як чиз ҷолиб аст. дар болои сери Реват, дар болои сери кӯҳи Артуҷ ва дар болои сери кӯҳи ана ҳамин Вору, дар ҳамаи ҳамин минтақаҳо арчамайдон ҳаст. яъне ҳамаи ҳаминҳо ки сарҷам ки шуданд дар арчамайдон як ҷо мешаванд. як минтақа аст, арчамайдон аст. аз арчамайдон гузашта баъд ба тарафи Саратову Искандаркӯлу ана он кӯли Калону дигар баъд дар оқиб Ҳисору баъд Душанбе ана он тараф паҳн мешавад. агар аз харита бинед сарфа меравед. дӯстони азиз, ана ҳамун дарае ки чӯпонҳо мол ҳай карда мераванд, ана ҳамин дара аст. бидед, деҳқонҳо ҳам дар ҳамин заминҳои баландкӯҳ кор карда истоданд.
شمال دادگی شمال شمال ماشین از 3 تن کم. ماشین خودم از 3 تن کم اجازه دوستای عزیز اینجا خور بلند گام نزنید کجا نکنه نمود این کجا هست اینجا خدا را نتام کرد اینجا کو چی گپ از اینجا ها کنده روسیش زبایی میگم روی معدنوی زیر زمینی گفتی اینجا چی گپ است ها انا نیمه شهری رفتگی اینجا لامیدگی بود اصلا اینجا درشی نمیریم بهترسیم ها این طرف چیکار باشه این طرف چیکار هر کجا روشنایی دادین ها اونجا بینید اینجا بینید اینجا چی خیلی اپاس نه اینجا نه نمیرم ما حالا 30 ساله این خودش طبیعه این خیلی سیاه کاکوی تا کدام کم بودگی کندی ها پیدا میکنه اینجا این نترسیدم خیلی کفتاناشونو بینه این چی باشد این یکم و پدرت نلد یقت برای دافت سخت باشد ملایم است این خاکستر برای ملایمه بوده همین هم به فکرم زمان که شرک سنگ به فکرم ده چی باشد آخه برای داره اینجا بزنیم مکتب بطینجی این نیمش بولو کنده گشی بسیارش لامیده دانش مخم شده اصلا وای 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 این رنگوش بینه زمینه چه خیلی رنگا داره خودشم من اینجا آخرش بوده سیده یک تش آخر داشته است اینجا چی؟ اینجا از خونه چه که او رو دیدم کو اینجا اینجا گامده چخور دست نکی اینجا بینه اینجا بینه چه چخور نامزدگی نبینه اینجا اگه بگم در حیاتم نمیرم برو که برفتیم من نبینه شما کنی کجا رفته؟ اینجا سه من پرافون نمیرده هزار خونی که گم میشه دادم اینجا سنگ دیوال چینده مخم کرده بودین همه خیلی میشه لامیدگی میشه لامیدگی بوده است سنگ دیوال کرده مخم کرده بودین این تکنولوژی کوینه که گفتگی ده اینجا داشت بینه چند تا برآمدهای غرمه اینجا یک دیگه برآمد تماشابینان عزیز ما به درآمد دیه اومده رسیدیم خیلی راه اومدیم به نوار نگرفتیم راهگردی رو بلندکوه بوده است همین چقدر با سربالایی بسیار های کردیم در پایان دو سه غار بود غارهای کانها نمیدونید از اینجا سالهای پیش چی گرفته باشند همین خاکایی که میبینید همین هم از همون کانها برآورده و همینجا ریختگی هستند در اونجا خانه‌های کهنه ویرانه پیشتر است یکی از سبب‌هایی که در اینجا دیه موجود است سالهای پیش در اینجا کانهای بسیار این زمین تاجیکستان که در زیرش 1001 کندنی‌های فایده‌ناک دارد 1001 نمود نعمت‌های خداوند را که دارد سالهای پیش کانها بودند در اینجا روس‌ها هم زندگی می‌کردند من خانه‌هایشان ویران شده و رفتگی است در بالا راه‌های همون گیالوک‌ها حالا هم موجود هست پایهایش با خدا خواهد انا نسل‌های آینده در این جای‌ها آمده و باز کانها رو به کار فرموده و فعالیت رو خدا نصیب کرده باشه شروع میکنن دیدید ما همه قدر راه گشته اومدیم حالا تا آخر این دره نمایان نیست ما به دیها اومدیم رسیدیم من در اومدگاه خماریگونگ حالا آخرش نمایان نیست دوستای عزیز اصلا دهه خماریگونگ نام خود را عوض کرده است دهه خردی کوهی نام دارد در دهه خماریگونگ یا اینکه دهه خردی کوهی دره‌های کلان اینجا غزنیچ ارچمیدان سرمد امشود هستند و آولهای الهیده اینجا
оҳулгоҳи маҳмуд, пушти тӯда, беоби фозил, пиканҷ, даравзин, деҳҷо, фатамшуд, тобасанг, оби сафед, чуқурак, даҳони шер, қазноқ, сармад мебошад. аслан сокинони ин деҳа солҳои 1960 то 1970 ба поён кӯч бастагӣ ҳастанд. дӯстони азиз, бародари азиз, мо ҳамон нав омада расидем. имрӯз ана ин роҳи ҳамворӣ ҳаст тарафи дараи сармад. инҷа тарафи дараи сармад камакак навор мекунем. пас аз он мебурем ани тарафи рута мебурем, мефарем, баъд мондагӣ наворҳои тамошо кардан гирем. Ниве кай гирифтӣ буд дадако? Соли 1999. 99 сол коз. از سال 99 میری همین راه به کار کرد. солаш чанд солаш? سالش 99 آخرین сол برو. худаш آه 99. همون برو بود من گرفتم. 15 تا گرفته بودم میشه. маъқул аст буд оно? ای میشه. این بار یکونی متر شده میبیو. اوه. мушкилӣ не раҳои шумо бинед. یگان مشکلی نیست. ҳамин فقط جو دادن در کار کم تا به میجیا. جو نتید نمیجیا. راست تو چند کسی بار فرگی هستی در وقت فروبرو؟ هم 21 کاله درون کردگی همین. 21 کاله آدم. این طلبای مکتب بور کردن. آدم کلان 12 تا. نزدیکتر است. 12 تا. اگه شما با مجبور دی اگر زیاد باشدن که آخه اجازه چی بگید دیگه ماشین نیست نقلیه او نیست. داجه من این نروشی میکنیم در پیش تو کسا بور میکنیم. نقلیات خدمت رسانی آخه همین قشلاق شما مونده ها؟ او این قشلاق کوهی همین نقلیات. تا همون جای هموری همون دهه شورچه چند پول یک کس یک نفر؟ حق خدمت. 15 20 25 هر خی. اگر آدم کمتر شد بسیارتر میگیریم. آدم بسیارتر شد کمتر. تو از زمستان تا تابستان هم وابسته بودگیست نه؟ او زمستان کنیشن بسیار. هم نیست که رحمتی کانال شما با همه خدمت مردم بکنه چقدر گیرد آشتون شود. ما دیگر نیست شما هم بقراری از کن. رحمتی کانال. قشلاق گرفتی نه؟ راه دیدید خراه همونجا او این همینجا بالاش تا درون کجا خرسان میرده کن چی؟ راه اونجا ده ها این خیلی راه هست و یک روزه راه هست این بود خرخ میره چه کابی ها
дар тобистонгоҳ оби анами дарёча то 1 метр зиёд мехест аст дидед, вале паи оби калон. Аз ҳамин хотир дар тобистон ин манзараҳо ранги дигар мегирад. Анон поён шаршарае ки дидед об задаву фаромада дигар дунёро ба вуҷуд мебиёрад. ما بیا اینجا بیا ای تو چی وقت بزیبک چه خودی که بزیب شدی ها ای نگاز از پدر نلد نگاز تو چی خودی که بزیبک شدی چی خوردی شیری گاو خوردم شیری گاو دیگه جا پوی نمیدونم ما نگاز شلاق میخوری بچه دپ نخوی این کوکو چیکو ای گم شو بیا دو بیا ما چری چه جيبوا مشكلة انتو جيبوا فيش من بيو نه ايه ايه باس ما تيجوا چه دیدم فهم ماکی چی با او چی ما میشه کلانش دیگه باخ شده دیگه اینجا میدونست که اوچه نی یعنی که کلش کار میکنه سینفی دوش دیگه یعنی چوریچه که به اخلاله ها تو الاچی بلوچه ها خدا رحمتم که این اوچش روزه نه کویدن رفته انا کو Sen ma durun darom sen kune. تو اگه پیدا شدی و ایجی بیا هود جیو تو کلاور می بیا پیش من جیبیا سوام رو موکلم تا جیبو پیش من نگزی بو من درون دارم مالش می چی نام عقل میکنی دادرون ایتا راوا کن باته که درم دی دیگه گم بزغولی نراس انا حیو به اینجا درو نکه نیده بخواه که دیا بزغول دست سوندی مردی گفتم نراس گفته بو رسیده این بیاق بیتون کن جمع شو بیتون جبه ما جبه ها کوچیکو می بیتون بگنه جا بیتون اینه گرید ماما جان با صورت هم گرید جا بیا ما هی کراسوف این نخود هی این بیاخله که بینه این بیاخله که بینه چی خورده است هی کوچیکو اینجا بیا اینجا به دویمی دوگانگی می چی صورت گرید یه صورت گرید انا حیات زندگی دیده انا کیف و صفا انا دست من نگاز پدر نداد انا گزیدنم کیف و صفا نگاز تو خلیگان بده کو مچکن اینه مچکن منو مچکن منا مچکن موی رمضان هیچ گام نه نکن کوچیکایا گریتون بوزی کرده تو چی با آدابی قا یکم شب نسرین نسوزی چی بخه با آدابا خیلی من تسلط گرم تا کلانشو میبینی نمی کلانشو میبینی اف چی بینه ناس کرده رنگی تو بوری خدا رحمتان که انا کیف و صفا ای کلاساف ممکن نه السلام علیکم تو نسرین نه اینا پای منو کنده خورده
تو کی غم دار اینو ببین پوچه ببین و ممکن نه و حرام و حرام بع و بع جیب وقتی من مشفقای چورت کنده گینا ها مشفقای چورت کنده گینا اینجا اون کس نبود است افتاش ها یا که اون که خدامه تماشا کرده است یا اون که رشته است یا رفتگی همین راستش گوید دوستای عزیز همین حقیقتش گوید دلتان گم زد یا نه اگر نزده باشد دیزلایک مونید مایلش لیکن من باوری دارم که دلتان گم زد این نبینه این نبینه چیه ای آدم نمیتونه اینو 4 طرف آدمو کنده خورده سن انا کو رفته من مویون موی لوی مالشمی موی لوی مالشمی یا نمی دف شو ها موی لفته میگی موی بلکی ای دف شو خای اكو انا خدو رفته هی ها گرختم اکی نصرالله کدام چیز یافتن با خیز نکنه طرفتون با خیز نکنه کدام خالد سانکو به درام تصیف بولو صالح 2007 که اینجا میر اصیل مرسل سال 2007 نیست نه کجا هنوز نامه منم باید باشه نه دیان باید کور شده رفته از خطاب کور شده است ها 94 سال سابق سابق. 94 سابقه که بینید نامتونه این کسی که عبدوکی عبدالحفیظ عبدالحفیظ 1982 انا این درختها تصور کنید اگر سبز باشد اینجا چقدر بهشت مکان است به همین خاطر کمک وقتی طرفی سایه رو نوارگیری بوده است سالی و همین خاطر الحال طرفی آفتاب رو برامدن لازم است این دفعه انا کدام کبوتری عاشق اینجا رسم کشیده کی مال این چه وقت الله که زنو بچه دارم اینو انا غیورکو تماشا کنید نامتونه اینجا با مسیر بوده است احتی دیگر منه اینجا دهی کی باشد؟ دیگه یه شاعر هستن خلوصی دیگه ها هی 1998 صالح سرولوی ایل لطیف نام پدر سال 1965 کی؟ سوری کی؟ گمان میکنم که دودوی من نوشته باشند یا چون که نصرالله لطیف
آه. 1965 سال با سال ممکن 35 ساله باشن اون وقت. همه نویسیگی کلام کنید نگیرید همین لحاظ توضیح میکنم میگم. توضیح میکنید یا کلام نه چی میکنم ده گرچه خطاش روشن کردن در خود. کنید عجیب. دلتون کیم چقدر شدن 65 سال حساب کنید. دولتون از حیات نه نمی سال 2011 بود میچی وفات کرد. کلام کنید استنیکی ها ملدیس کجا بوده؟ کجا بوده شما؟ سروی زمین چی بینی ایسی بینی خریدون چی تشو؟ این بینش وای ناخونه می؟ نفسش اگر این بینیم خیلی نکنی اگر وای میشه تنگی میکنم می؟ بینی چی تشو که کوینا؟ روی نفس بازور کشیدم. هم خراب خیلی میکنه تومی. چوک میکن؟ چون که هوا نمیرسه. اون چی به زواتسکوی خودش نغز نمی؟ زواسکوی نفس تنگ میگیرد. شش پر نمیشه. بعد این چوک میکنه که به هزار نفسی آزاد بشه. کنی بینی این بیچاره؟ امید ویدیو. Reisi şulet mi? Soğuk ne demince? Dastım. Gaybulu, inaş dolduran. Mustafa Camşet Gaybullo Tamanno. Amano, Madani, Abdülhafiz, bana Nasrullah. Dedi? Nasrullah. Kalon, Mirsoli, Amonillo. Amanillah, Fathiddin. Halim, Fathuddin, Afkan. Yakalı bu da ki hanım. Şöyle misin? Bak. اکوی ناصرالله میگن اینجا زمین اکوی خطاب بوده است. اکوی خطاب زمینتون دیده؟ کوچیک عمرش گیره. نترسید. دوستان عزیز ما تا به اینجا برای چی آمدیم؟ برای اونه که همینجا دو سه اولجای بود که برای ما جالب بود. این طرف آخر ندارد، حالا امروز رفته بود تمام کردن نمیشود. ما که مقصدی زنبوروغچینی یا که خورچینی داریم، باید که تا بگاه برآمده و فرآمدن لازم است. این طرف دهن شیر، قزنق، اولی چقرک دیگر و دیگر در این جانب است. از جانب پشت من دراوزین نام دارد، دراوزین است، اولجای دراوزین. اینجا حالا اول نیست که ما با اونجا نوارگیری برایم، از همینجا عاقب میگردیم رفت با خورچینی و با کوه برای سر میکنیم.
дӯстони азиз, як чизро ногуфта намонам ки маро бояд шумо дуруст дарк кунед. Худатон шоҳиди зинда ҳастед ки ана ҳамин хел деҳотҳое ки ҳастанд дар тамоми минтақаҳои дунё ҳаст. Ин ҷойҳоро аслан ман ҳамун бисёрии суҳбатҳоро дар паси навор гузаронидем. ман ба шумо чӣ фаҳмонам? 2-3 сабабе ҳаст ки мардум дар ана хел ҷойҳо зиндагонӣ мекунанд. Барои чаронидани молу ҳол, барои чарогоҳ, ба чарогоҳ наздик, ба табиат наздик, ба ҳезуму ба намин алафҳои кӯҳӣ наздик аст, намехоҳанд аз ин ҷо поён раванд, ё ин ки хостанд ҳам муҳтоҷ ҳастанд ба ин хел ҷойҳо дар мавсими тобистон. Инҳо танҳо дар зимистон камакак азоб мекашанду бас, аз рӯи фаҳмиши ман, аз рӯи ҳамун суҳбатҳое ки мо гузаронидем. дар масъалаи шароити хонаҳо, дар масъалаи шароити зисту зиндагонӣ ягон ҷои хандидану дигар надорад. мо мақсади барномаи мо як касро шароити деҳот ҳамин аст дӯстони ман. баъда як сабаби дигаре дорад, инҷо роҳҳои душворгузару дарозе ҳаст, ҳар хел мошин инҷоҳо намебиёяд. аз ҳамин сабаб масолеҳи сохтмон оварданаш аз худаш қиматам мефарояд. дар ин ҷо он чизҳо лозим ҳам нест дӯстони ман, зеро ки дар тобистон инҳо гӯё ки ҳамин данҳо дар зимистон дар ҳамон ҷо зиндагӣ мекунанду халос. дар тобистон ана ҳамин минтақа кӯчидаву кӯчида овулнишин аст, ё не? ҳамун дар деҳот қариб ки ҳеҷ кас намемонад. инҷо овул мешинанд, пас аз як моҳ инҷо мебаранд, пас аз як моҳ унҷо мебаранд. ҳамин тавр то ба тира моҳ молу ҳоли худро нигаҳбонӣ мекунанд. дӯстони азиз, агар ман хато мекунам, маро дастгирӣ кунед. гарчанде ман забони русиро хуб намедонам, мехоҳам муроҷиат карда бошам ба он шахсоне ки ин забони нови тоҷикиро намефаҳманд. Те люди, которые не знаете таджикский язык, те люди не понимаете наш язык, например, казаки, киргизи, узбеки и так далее. Наш цель не показать вам унижение таджиков. Наш цель только вот снимать наши горы, нашу природу, которая у нас есть. Вот, понимаете, вот свежий воздух, который мы дышим, чувствуем, передаст вам невозможно этого, понимаете? Вот сейчас, 25 апреля 2021 год, сейчас в городах или в кишлаках, которые внизу есть, так жарко, вот здесь так прохладно сейчас, так хорошо мы себя чувствуем сейчас, вам передаст невозможно этого. умуман хулосаи гап, дӯстони азиз, тамошобинони муҳтарам, ягон хатогӣ кардем, бетаҳқир, бе сухани бад дар комментария нависед, мо ислоҳ кунем. агар як коре кардем ки шумо шояд ҳамон ақлу фаросати шумо аз мо болотар бошад, ягон чизҳоеро мо навор гирем ки барои паст кардани миллати тоҷик, ягон сухане гуфтем ки ноарзанда аст барои як фарди миллати тоҷик, шумо моро ислоҳ кунед ки мо оҳиста ба пеш қадам гузорем. дӯстони ман, ягон мақсади бад надорем, мо дар хизмати шумо ҳастем, шумо тамошобини мо бошед, дастгиру мададгори мо бошед, наворҳои моро пайгирӣ кунед. дӯстони азизи ман, ногуфта намонад ки ана ҳамун наворҳое ки ман аҳамият метиҳам дар деҳотҳо мегирем, пас аз 3 моҳу 4 моҳ аз ягон дӯстони наздики худ мепурсем ки ҳамун наворҳоро диди ё на. бисёриҳо бехабар мемонанд. сабабаш ин аст ки ҳамин як хизмате ки аз ҷониби шумо ҳаст, деҳаи худатон, дараи худатон, боғу роғу дашту дамани худатонро ба ҳамун дӯстои худатон падилитса кунеду фаҳмонед ки ҳамин хел навор дар фалон канал ҳаст. тамошо кунам, бигзор, хабардор шаванд. охир мо ки заҳмат мекашем барои ҳамин чиз, аммо агар мо донем ки ин заҳматҳо беҳуда аст, барои мо чӣ фоида аст ин қадар ҷони худро дар азоб мондаву ин асбобу анҷоми бисёре бардошта омадану дигар. дӯстони ман, ба ҳамин хотир моро дастгиру мададгор бошед. Botmi? شما سلام گفتازین کلکا کلک چه بابا جبی احتمال نکنم تا دوری آبید جبی
چی؟ نه من نگاه کنه او پلوگی جام شیطان خونو خوردازه سان رو باره نزدیک شد او پلوگی یکی جا بولو من نگاه کنه من بینه یک دو سه گریستم دوستان عزیز ناگفته نماند که عکس‌های آن همین سفری ما رو میتوانید در گروه امید ویدیو در سامانه ادناکلاسنیکی تماشا کرده باشید. روزهای نزدیک ما عرض کردیم همون عکس‌ها رو در اینستاگرام هم در گروه امید ویدیو گذاریم. عکس‌ها عین حال در گروه امید ویدیو در سامانه ادناکلاسنیکی نشر کرده میشه. در اینستاگرام در سایتنامه مجید و محمدالله هم جای داده میشود. خیر بچه‌ها خانه خدا Już. Zor durumda değil. بالای آن همین دره میبریم. بالای دره برای زنبورو چیندن به نهایت راه دور و دراز آمده اینجاها. اگر به صاحب بیاید به همراه گم میکنه تمام دیگر راه رفت نمیاید. برای چیندن زنبورو خارج میبریم. یافتیم نیافتیم از ما خفه نشوید. ما یک کوشش خودم رو میکنیم تمام. دوستان عزیز چی گفتنی هستم ما رو از این دهه ساکین خودی همین دهه اکای خطاب همراهی میکنن دستگیری میکنن راه نشان میدن. شخصایی که یک کس را نادیده میگیرند و پس میزنند و یک گپی قبیح میزنند یگان جای سخنرانی و یگان جای گپ و گزار نیست. هر کس زندگیش هر خیلی است. آدمایی هست که برای این خیلی جاها جان میدهد میدونه جانش را فدا میکند. به همین خاطر دوستای عزیز کمک عقل خود رو کار فرمایید. یگان چیزی بد ننویسید. ما با زنبورو چینی میریم. نه آدمای خودی همین قشلاق رنگ آهو را میگردند در همین جاها. کنی پرولی دورست کو وای مونت حالا کار من اون طرف رفت میگیریم بعد کنی پرولی اونجا بعد در لگان موندگی کو لگان این کبود کبود ایر لبی بمب شو دیدم من اونجا خونه بابای ما پیششین بعد بو نوار میکنید حاضر اینجا اون که زندگی میکنه اما کتام اما که کینجا هم خوردی اینجا خونه باباگی یعنی اکوی نصرالله بوده است اینجا بابای داداشون در اینجا کباب شده میان بلازم بمیزنه چی کنیم این راگری بینه راگری تماشا کنید خود میگه در پارک باغ دوشنبه را گشته سوژن ببینید نمیگم که ما سربالوگی برم دوزه کاپکا خوندوزه این شاگرد عریبادان نه آدم آور میتر نیست زردورش نیست اینجا اون نمود میشه یا لوکچه‌ای یا گردبای همینجا اوهی هم هست میکنی خطاب؟ اوهی هم هست میکنم طرف با چه حیوان هست؟ پلنگ هم هست؟ دور خیر خشلاق با حمله نمیکنم نه میترسدن؟ ترس هم تو نمادم ساقی میده اوهو رو شده سید میکن؟ اوهو رو شده سید؟ بودو میبینه این تلخه ها؟ این پرسوله بازی افتید میاخه؟ بازی افتم عریسا پرسولا میچی ها این آوازی عالی با چی ها هست افتید اینجا با؟ چه روه هست
خارج هست خوراک هست. هست اینجا ولی روبن ناو سرزده خیالمه اینجا سالقین دیگه نظر به پایین هاوز همین چیزی اینه خیلی بودگش و یان خیالم خارج اینش می؟ اینم دیده است نه چه میبین تو خیلی میبین چی خیلی باشه؟ ترما فروندسن اونجا خطور زمین بشکندی بوده پرسیدم که چه وقت زمیناتون دور افته این اینجا لپش اینجاش چی نه؟ یک قدم رو اونجا دوستان عزیز مانده نشده مانده نشود الهی مانده نشود بالا دوست اقاب از چی از گشت است باشه؟ اقاب ده کرکس هی تاجیکستان با پیش نمیدونم در شما صدا داداست میونه همه خیلی خوشروی صدا داداست که میکروفون و ایخوی و پولت و تام نمیدونم بگم اصولی تل و پسلی تل در کار نیده اینجا ها خیلی غز ده خونده میگره اکو عباس کجا باشن که اینجا خونه تاجیکستان با پیش در همون پایان اکای خطا پرسیدن که پیرها کتی میرم یا راست میبریم این رای راست برامدگشون ببینه چه خیلی اینکه همه مانو خیال خودشون کرن چی؟ های راکتی بزرگ میره انا بولی سرتون کالی این خدا نکرده همینجا فرانده مونه دیگه راست به پوچه خونه میرسده کار سنگوی غیطوی دونی به هم خیلی آقا سرده هم کوهی که میبینید کوه دره آمشود زندان گفتید؟ زندان دره زندان کوهی چی؟ اعلا کوه اعلا بوده است این اکو چوپانو میدونه هر چی آدم نمیدوند به فکرم کوه اعلا نه چیپون هم ساید کوه یا کل نازاید کوه یا کل 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 اعلا کل اوزیرا تو جوش نیدونه چه بیزه بی ای اینجا نبیده بکاری احتیاج دارم دوستای عزیز ما در همون منظره دهه روزیامنا کمک درباره روبا خطا کرده بودگه و بعدی کلان شدن و نمیخورده این ها زمین خوردن میشه دست یا پرشون میاد نه طرفی بیخش خورده میشه جایی که سایه با کو جایی که این برگشت وجه تلخ میشه نه ما خورچینی آمده روبه افتیم برادر کارد شما اونیورسال نمیدستی ها من در اونجا میدونم چه کندم اون داشتم کلش کندم با اومد بالا رو همینجا جوی خوردی میشد دیگه من همین سفیدش یک طعمی به خودش خاص داره این تگانگی میستاد میگم این گشته از پی این بو چی میگن نرد زده میبرم
من این بود دورانگی و اونجا کندگی من این بایننگش نبود. اینا خورید ما گنده خطا خورید بوش 10 روز از دهنتون میره. این پوستش کنده اومدی؟ نه پوستش هم میخوره هم خورم. این روزه نمیشد میخورم. این گریستن فروریم ده. این یا کونه میشن. هیچ چی نمیشه. زغنا شاید ولی میبید شما میخورید. منم یا وقتا میخواد چشمم تافتم ایستو. زیا همین میج با وجود دیدن؟ پوین. و کلام بودن. نه خوب میپیشونید بو همینجور نواده زدم. اکوی خطا هم خیلی جوهر را گشتم ترسید یا در فروتون نمیبیاد. ها؟ پوتون غیجا چخه من گوش کنه شما سوال. همینجا ایستید. ایستید از سوال نگریزید. همین شما سوال عادی. همینجا پوتون غیجا چیکار میکنه شما؟ اینو ببینید یگان جای پامونی نه آهو گشتن نمیتونه. هم پو غیجید. خیلی انسان کو خیلی هم میغیجا پو. چیکار میکنه؟ دلتون پر هیچ چیکار نمیکنه. زغ نمیشه. من راستیگه اکو خودم نه همرام خواطر شده سیم نکی همین میخوردگی نه اینش نه این نه نه سیامگی وایرون نگو. شما همه شرمنده کردن که ما یک ساعت دبریم همه موتر دوستو باگت من نرویتون من صرفم نمیرم آدم بی سوال اینش نمونید از دیگه سیامگی. نه میمونم ایستا ایجا نمیردی این تیک همین من کور بینم خورم کنی چون تیک کور میپیدا چون هم خدا میشه تگی به وایش رو با خطا. این نیست به شما نگی وایش. پیش پیش هم کیو مود می. تیک کور میکنه بازور میشه تیک کور اوره اصل دیده اوره اصل این خدا بدونه که این اصلای شینگی ها باشد ارتوچی ها باشد خدا من کجا هم این وارو باشد ده ناملان گره تو کجا میگریزه آی متو هم که خودشون گرفتن گریز را گره ده شدید برافتی هم طلاق هم خیلی طلاق در ریوت هست در ریوت هست همون رام برود دم خیلی نامش طلاق دمگیر موندگی بودنده گشته با بعضی ها میگفتن طلاق جانگیر نمیدونم رنگ اول رامدان بود یک قدم دو قدم پیش میمونه یک قدم عقب دو قدم پیش یک قدم عقب اگر اپویان تو بالای طلاق اگر 1000 قدم باشه شما 2000 قدم میمونه ده گرفت زد شیخ تیکی پامو بلند کو اکوی خطا پشتم که همینجا غلطه چی میشه میگه که همین قیگه میخوای ششلیک میشه خدا کی زد کنده بلنده این پویا همه که بلنگی کو اب بلنگ گاب زدن ترسیده هستن ورتیکال نمیفروید. نگاه کنم تلخیم که فیدال به خدا شوخی نفهمه این اگه نمیدونم خدا کی این چیزی اکو خطا همینجا همون پوین نگاه که دیگه هسته ما اشما بتر وای اینجا واقعا هر چی تو آدم نگاه کنه نمیتونه این نبینه همین شتم هر دنیا پاتنا هر با خدا این منم کوم همین بدنم خود یک تو تاکی 12 ولت زد دوستی باری شده زد بازورش دیگه همینجا باور کنید نه من هم آدمی دلش سلابی باشد. این دیل به گم نکو این آدمی اینجا پرد کو دیل آهنین باشد که این نبینه ایله برکه استم öyle زندگی گفت همین احوال ده چون ندید خودتان همینجا نه جوی چوب خوب را همینجا جو چوب نه اونجا خونی شما دیسته این اینجا مول چی میخورد با این نشیب جار بالا شخ زمستون حالی کار میشه علف بلند میشه. این حوض زمستون فهمیدید ما مثلا بالا سانغالداد بیزه میگیم سانغالداد اما اورو میگردن این تریتوری دارن تریتوری اپاسنی کراسنی زونا خانزنی کاری کرد خانزنی
ما کوی دیگری نمید نبرسیم دوستای عزیز ما خورچینی آمدیم خویراک گفتیم خویراک اینجا که دو سه دست دید مایده من خالی مایده حق دیدید اینمی خویراک سیالف با کلانش دیگه همین درجه اولیش اینجا پر بود است بسیار من اینجا بیام هست منه از روی جسدش معلوم که ولی کمتر وقتش بود است اقلا یک هفته 10 روز پس این کلان میشد بعد انا به ملال میچینید خورج نیافتوسیم چه کی فقط خویراک خورج کن بعد از بارون میشد عادتا خویراک یافتوسیم پی آب دیپتون هم میابای او با همونجا میفراد تا که پای میشه سویج Ja, ben het begerst kan me zeggen. کندم